igitego cyari cyabazwe, ariko arizamukira agira umugisha, atanga pasi imbere y'izo Emmanuel Flomo. Emmanuel Flomo uri kugendesha akaguru kamwe, akandi kavunitse. Emmanuel Flomo yataka umupira mwiza cyane uvuye kwa Jean Claude agira umugisha, awuzamukanye yihuta cyane, awudepoza kwa Flomo, atera bwa mbere umuzamu akuramo, asubye mu mwaka mu mutwe, yandika igitego cya kabiri cya Al Hilal. Emmanuel Flomo igitego cya mirongo ine na rimwe muri shampiyona, ikipe ya Al Hilal itsinze mu mikino 17 imaze gukina.